Guderneca hune parezname seroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa'ya re nivisandı bu gudari bikin. پێویستە ez eşkere bibêjim ku bi komara Tirkiye de şertên herî baş de hûn bi bawerî û ewlebûneke bêsînor xwedî li hewdanên min ên aştiye derketin û ev helwesta we ya hevaltiye bû. Lê şertên ez di navê de û li gorî min gava dîrokiya diviya bû dewlet bavêje û naavêt tê maneya wendahiyeke mezin. Dewlet jiya zê îlonê ve bêdeng e. Ez yeqîn dikim ku bûyerên li başûrê Kurdistanê bandoreke şokê lê kir. Hîne jî nizane wê dawî çawa bibe. Dixwaze her tiştî bi dewletên yekbûyên Amerîkayê re çareser bike û nikare xwe ji vê polîtîkayê bike. Bi awayekî dûrî aqilan bi dewletên yekbûyên Amerîkayê ve girêdaye. Ji salên 1905 ve her tişt di ser dewletên yekbûyên Amerîkayê re meşandine. Dewletên yekbûyên Amerîkayê lampeya keskivê xistiye faşîzmeke tarî reş meşandine. Divan demên niha de jî dişûna rengê reş de rengê kesk digre, lê nîzamek tam ne diyar tê. Naçar Tirkiye ber bi mêzînên nû ve biçe. Bêyî ku pirsgirêka Kurd çareser bike, zehmet evan mêzînan li gorî kêra xwe mîna di dema şerê ciyanê yekemîn de deyne. Çawa hemû hêza xwe ji bo terorîstiya PKK bikaranî û di polîtika başûrê Kurdistanê de encamên ters wergirtin, gengazê heman encaman bibîne. Hûn jî dizanin me bi têgihiştineke mezin xwest Tirkiye bi xurtî ji kaosa rojhilata navîn derkeve û rêya bi tenê ya vê yekê jî çareseriya pirsgirêka Kurd e me ev çareserî bi awayekî demokratîk ferz kir, lê ev yek qesiya me hat fêm kirin an jî weke taktîk hat nirxandin. Pişta xwe bi parçebûn û dewletên yekbûyên Amerîkayê ve girêda. Rêya eskerî pîroz dibîne û nikare xwe ji vê têgihiştinê bike. Ez nizanim wê bi dewletên yekbûyên Amerîkayê re bi ça awayî bi ser we de were. Çawa bi ser min ve tên tê zanîn. Xuya ye hûn encamên hewce jê derdixînin. Ez nabêjim bila têkiliya we bi dewletên yekbûyên Amerîkayê re nebe. Lê têkiliya li ser navê Osman jî hat kirin derket holê ku pir watedar nîne. Piştî kongreyê bi ihtimaleke mezin hûnê bi yek dengî derkevin û bi biryarên xwe yên hewce ji bo hûn berpirsyariyên wê bi bîr bixin hûnê pêra têkiliye deynin. Komara Tirkiye ve rê tercih dike. Tam di vê noxteyê de ez dixwazim rewşa xwe ji nû ve bi we re parve bikim. Mixabin divê ez pêşim bibêjim ku eger wer dewam bike, di dema pêş me de şerên qat bi qat ji yên piştî pazê tebaxê mezintir li benda we ne. Ji bo pêşîgirtina wan berpirsyarî û hestiyariya min têrê nake. Ji min tur rol nayê xwestin. Belkî jî planê şerrekî heye we bi erdê re bikin yek. Yanî dibe ku dewlet şer ferz bike. Hewa iqtidara AKP ji ya hikûmeta Tansu Çîlerê baştir nîne. Xemsariyeke mezin heye. Serokwezîr dibêje eger hûn ji xwe re nebêjin Kurd, pirsgirêka Kurd nabe. Provokasyonên li sêr tê nabe ku mirov xelê rabigire. Ya MHP nekir jîvan kesan kir. Her tişkirin. Hêjayê mirov bixe lêpirsînê ev kes bi kulmeke Kurdên xayîn ên netewparêzên paşverû çi dixwazin bikin? Eger eşkere gavek ji bo aştiyeke demokratîka têkûz neyavêtin ya li benda we şerrekî berfirehe. Ez yeqîn dikim ku hemû hesabên wan li ser tasfiyekirina we ye. Tevî ku min ew bi name û peyaman hişyar kirin hiç ciddî nagirin. Bi rastî min hemû hêza xwe bikaranî û hew da bi vê parêznameyê xeteke yekparebûnê ya aştî û demokrasiyê pêşkêş bikim. Aya min jê heye ku ne tenê ji bo we, min ji bo payeyên dewletê jî ev parêzname pêşkêş kiriye. Ne ku ez hilîlîme yan jî watedar nîne. Eşkereye hûnê careke din xwelhevdû rakişînin. Yanî divê îdî alî berpirsyariya min nefikirin, ev zêde min dihilhilîne. Eger ez xwedî îradeyeke têkûz nebûma, ez ê bi her awayî tehrîk bibûma. Ne ku ez ditirsim, ji ber bêhurmetiyê
مباور کرد که بویره وان بینه بگینه انصافه جلورا من صبر کرد. از کسی که ولی ما کپر با آوایی که فدایانه تفگر راست نابینم. لدوی نقطه ده لبن گفا کشتن تفگر معنیدار نابینم. یا گرینگ او لوظیفه تگیهشتن راسته. دوار مرنه ده دودولیه که منا بچوک نینه. اگر مرن ده دم خود نبه به ایشه. مرن ده دم خود هیشانه. از یکی به معنی از فدایی بونی را آماده من نابجم. گل کسیان رزیل ور باور کرن که از این نکاربن به سالان لبر خوابدم. هند در دوش بو برجواندین سیاسی لبند عقوبت آمنمان. کی دزانه بلکه جی دولت جی از جرب باندم جبو بنره که از دکبم چروشه. سکرتری بری کنسیل اولکاریا ملی مگه که تونجر کلنش نرخاندن اکوالی کربو. ام سیستم اکوالی لسر ویدی جرب بینن تلافی آوه نای کرن. نجاره که ام هر روز ویدو کشن. لیمن لبر خدا. اگر حوجه بکه از 6 سال دنج لبر خوابدم. لی او قاجی گرین نینه. لبر خدانه که باش ویه. او نه تنه دوار دمیده. هر وها دوار معنی و ناورو که ده برخودانک باشه. از با آواهی که آورته دزانم لبر خوابدم. چه بر پرسیاری بکوه سر ملی من ازی بکم. لی براسی جوه پیوه زیده تر ممکن نابه. یقینک من آده حقی واده چه بو از دخوازم بواره پاروه بکم. من دو پولیتیکا خویا کادرو ده جیانک و یا دم دریج لپیش کرد. هون دزانن و اولابونا من آبوه پر رعالیس نبو. پر بیبر پرسیاری تفگریان. و نه یا خواه کر و نه جیام کر. دوه یکی ده تمی رولا من آدیار کر بو. پرانی جوه تمنی و پیشته چو. لگوری من و قابلیت خواه نخبتاندن. دوی هون سدم شخواب پرسن. دوی ده دستک آمن آزیده و پارا پیشکش کرنا من گلک نرخ رولک مزن لیستیه. لیات تحلوکه او بو که پر به ارزانی خوانده کر همجی و جوان هجا و حوالن لبر سری خواه گل نرخ شیمها دشنره بون و ببریه را ترکاندن. هون هجای وان هولدان جبو جیان نبون و وی که استم هرس کرم. ده سری ده جبو هون خواه ارزان نجین و واندانکن من خواست از هم لسر و همجی لسر گل جبو جیانک آزاد و همدم دسیپلینک مزن فرض بکم. او حوچه بو لین رازی بینه و ین از ده ایزح کرنا وان ده زحمتیه دبینم هم بونه صدام محافظه کاریه و همجی پاشا خستنه. یا اساس از جسدی صد لبنده یکیتیه که ایدئولوژیک و پولیتیک نینم. من هری کم دخواست هم ببن خودی پراتیکه که هم پی رومت خواه رزگار بکن. ده سری ده اصلا ناوندی هندوزانه و reaksiyonên çawanî şandane. Ciwanan ji weke sozan nekarîn xwe bidin jiyîn û serketînê bicih bînin. Hûn baş dizanin ku vê rewşê ez bêfonksiyon kirim. Ez çawa bi vê yekê hesyam ne hesyam diviya bû ez derbasî herêma çiyayî bûbûma. Eger me bizanî biya hûnê wer derbikevin, ji sedî sed ez ê di serê salên 1980 de beriya her kesî li welat bûma. Nexwasim di serê salên 1990 de rastî gelek eşkere bûn. Divê ez wê demê bihatama. Ji ber ku ez wê demê nehatime, ez wekî wendahiyeke mezin dibînim. Lê sedema van hemûyan ew bû, min xwestibû we ên weke heval qebûl kiribûn biparêzim û tim di nav jiyanê de bihêlim. Ez êdî bixwazim jî nikarim weke berê we bidim jiyîn û tu maneya we nîne ez we bibim û bînim. Eger bi rastî hinek zihniyeta we ya Mîna Kemal Pîran a Rûmetê heye, divê hûn bi hêza têgihîştin û tecrûbeya xwe ya mezin li dijî kes û saziyên çareser nekirinê neheqiyê û bêhurmetiyeke mezin ferz dikin, bi awayekî dîrokî xwe li hev rakişînin û divê ez ji we re bibêjim hûn di vî warî de azadin. Ev hem heqê we ye hem jî wezîfeya we ye. Divê em heqên xwe yên beramber li hevdû helal bikin. Lê dîsa jiya girîng ew e, di şer de û di aştiyê de mafê ciyana azad were bi dest xistin. Nabe ku polîtîka me ya bêmane a bimre û bikuje hebe. Tenê li hemberî wezîfeyên dîrokî dikare maneya mirin û kuştinê hebe. Bi gotina Kemal Pîr, mirin û kuştina bi vê şêweyê jî ji bo ew jiyana hûn pir jê hez dikin û ji bo hûn heq bikin heye. Dibe ku hin ji we şervan û egît bin, min ew firên kirin. Dibû ku hin ji we pir bi hêsayî bimrana, min ew jî astin kirin.
من هودان هیچ شانسی وان سرکتین نبون جی آستن کرن. گلک تشتی من دخواست از بکم جی و آستن کرن. والحاصل نه کاری هجایی و نه جی کارین هجایی من تیرا خواه چون سرکتنه. پرانی جوه پورن وان سپی بون. تجربه ما ین مزن هنه. لگوری من اگر هم بکن مسئله که شرفه امکان مزن این سرکتنه هنه. هری هنده کندکارن تحلوکه پنابربوینه بچرینن. پشتی بده هزاران شهادتان قیهونا فکرن دست چه تیکوشینه بردن به اصل و بنیاد ببن. اگر از بخوازم جید دوی هون هر جره به اصلی و به بنیادی لعنت بکن و پارچه یک جیبه دوی هون لولات خواه جبو جیانه که آزاد اصرار بکن. بریارم بوی رنگی از جیبم به فرض کردن جدر و نابن. دوی هون به اراده و خواسته که خواه آزاد بکن. جبر که من اف تخمین دکر من ده پاریزنامه خود به فکر جهمو پارچه کردستان فرمولا یک دولت لزده یک دموکراسی پیشخست. مدپاز طباق ده دگود بلا دولت هیچ نمینن. اف هلوس هم را آلیس نبو هم جلگوری جوهری من نبو. اگر دولت فتحکار بچوناجی و دشون آوانده دولت کردی یا تحکمکار بهاتا. یعنی و دیسا فرمولا یک دولت لزده یک دموکراسی حوجه بکرا. دولت چه دینه و نینه از باور ناکم ملیت آویجی هبه. او تمی کوالیسیونا برجواندیان هندکاییه که دولتا برنگ عربی، ترکی و فارسی تن دیمنه و یا خویاده که یان جی هلوسه که کنجکتوراله. جوهری و جدایه کمند پاریزنامه خود دور و دریج راوه کرد. ملیت آوان چل به بلا ببه اگر او برخصنا خواه دولت هنه امه به دموکراسی خواه بن. نمازه دموکراسیین هرمی جبو هبونا ما و قادم بنگهیم بن. اگر حوجه بکه امه وان دران لچیاین خواه بپاریزن. گلی ما لکوبه و لور اونیتین مین دموکراتیک هبن. اگر ورن قبول کرن و لگال بن. نین قبول کرن و نیو لگال و ایلگال هبونا خواه دوام بکن. دکاره وره پرسین ممکنه جبر کو چاره کردن نینه ممکنه. یعنی لدر و ایمرن آنجی دموکراسی ما آلترناتیف ما یجیانی نینه. اگر دولت براسی چاره سری دخوازن و گاون حوجه باویجن نخواه تیکوشین حتی داوی ریه که جیان پیش ودوه. دوی ام باور بکن که دموکراسی خباته که آوا کرنه دخوازه. اجالی تئوریک و پراتیک و دور و دریج لسر سکنیم. هری کم ام دکارن لولات خواه باش بجی بکن لهر دوره پاراسن ممکنه ببه ام دکارن دوار چاندایتی و چونایتی ده خورد بکن. جخوا آلترناتیف کدنا گلجی نمایه. جخوا تیگیشتن اوتوریته مطلقه دولتان هبونا اوتوریته دموکراتیکا گلانجی فرض که. ناخوازن فهم بکن که ام دکیجان سردمه ده دجین یا تنی فهم دکن اف فرموله. نتو و دولتا سرده سرتشته کرچی نتشتکه. وکم بری نهاجی گوت نچار اف فرمول چوتیا و وره اثبات کرن و یا راست دو ساوی بگره. او وره دیتن که اف بینگاف گلگ نوبونه دخواد دحوینه و دوه هون لگوری و تاکتیک و استراتژیان خواه پیشته بخینن. من فکرین خوین ده دربار دمانو ده وسا کرد کر و آنین زمان. از هلوستاوا و دولتین پیوندیدار نزانم. یا گرینگ اوه ین جمن دهاتن خواستم من بفرهی برسوا واندا. از هیچ گمان ناکم که من هلوستین هری تیگیشتی نشاندان. ناخواه و حمود ده دمک دریج ده بکون روشا صدامکی. دوی رولا کردین صدام بری خستن کرن باش وره فهم کرن. دوی وره فهم کرن که آلترناتیفین دنجی ممکنن. ترکیه، سوریه و ایران خواله همبری کردان پر بهزده حسبینن. دبکو سابن. لی اف تهلوکه جوالی راناکه هینه زیده تر سوردکه. یا راستین اینادا صدام بکر نهاد. جخوا اینادا وان هر سه دولتین دن جیه صدام ویده تره. ناخوازن جکاوسا روشرات ناوین تشتکی فهم بکن. پر زیده کرسی و حس پرستن. بقاسیه کردان پشتراستن. او یک من هرسکه. جبر که او یک بکیره تو ولاتی و گلینایه. خود پلخاندنا کردان ده جیوان دا کرنه و وی کجی وکه احمقی دبینم. و امینا کومک سرسری و تروریست نرخینن که اف چوتیه که خطرناکه. اگر تمار بریندار بهلی و هینه بتوده. از نزانم دخوازن چه بکن. هن جوه تاوی کوه تسلیم نبن دکارن دشر دجی گاوین پر مزن باویجن.
ماقی هونه تیمی رولا احمقان بلیسن. اگر هم بزانن هیزا خویا برخوادان او تجربه خویا مزن بکار بینن به هیزا که گریلا یا سیاست کسی هندکارن به هر ولاتی را تیب کوشن. دوی هم وی که هورو کور بفکرن و جه دولتن پیوندیدار رجیب بیجن. بریا شر کی برفره جاگر بس که دوالی حتی دست نشان کرنا ریزکن شر دوی هم ستاتویا ریوبری نهریمی دیار بکن و بخواه گری بدن. جماوی برسفدان حتی گرتنا کسان دوی هون هر تشتی خالگوری ریزکن شر و آشتی آماده بکن شهدو را پیشکش بکن و جگر رجی اعلام بکن. یا تپاز طباقی ده تنبو او بو. مپر دخواست از به پیواجوی چالاکی دموکراتیک را پرزگری کن چاره سر بکم. لیل ناوراسی پر نرخین دموکراسی و شوازی خبات نینن. دیساوی بار بکوست توی چیان. از بیجم دیروک و خدا دیساوی یکی دخوازن. لی او یک جی پر بقدری وده چه. هون تاولی بمرن بکجن از وی جی نزانم. دیروک لنقطه یک ولیه یان وی جبو گاواویتنه که آشتیانه دموکراتیک یان جی وی جبو گاواویتنه که شردار دموکراتیک بریاره بده. هندکارن دولتین یک بوین امریکایی و ایرانی جی هشیار بکن. دولتین مزنن بلکه رایکی پیشنیار بکن. لی اگر به اصرار شر فرض بکن از باور دکم که هندوی هزه دنه وی باری را بکن و پینگاوین خوین انجام بستینن لپی هف بجیپینن. وک انجام ام دکارم ببیجن که دما پیش مده و ده کاوسا روشلاتا ناوین ده سه آلترناتیف و شوازنوان این تولیه و البرهف بدن جبو ببن سرکه و بباندور. یا یکمین پولیتیکا انستاتوکو پاریزن کهونه شوپیا دولتا فتحکار لکردستانینه. سیستما هایی ده دمانو ده جبو باندورین چش دروه و چشی هندر و ورن قرب پاریزه و البرخوب ده. اوی کردان جندی دیوه وره اگر او نبجی و بخوازه به هن کردیلان سریلوان بگرینه. لی پولیتیکا بنگهین و او به که تجار دارج سر سری کردان کم نکن. بی احتمال کمزن و استاتوکو پاریزن عرب ایران و ترک بخوازن دناو خود اتفاقه که پیش دبن. لهمبری ویه که دولتین یک بوی یعنی امریکای یکیتیا اروپا و اسرائیل نتو پاریزیا کردا پاشورو لهمو پارچین کردستان دستک بکن و دستاتویا فدره اصرار بکن. قبرس پروایه که وی هلوستی بو. دور و وره فلسطین و کردستانه. هر کو بچه و هول بدن ده تواهی روشلاتا ناوی مدل که بوی رنگی بدن رونشتاندن. دولت انستاتوکو پاریزن هریمی و جعالیه کی و لدجی و لبرخوا بدن لی جعالیه کی دن و جی ممکنه هزین خواهین کونه شوب بکار بینن و ملیسین کرد هینه بسیلح بکن. کمارا ترکیه پولیتیکا دوار بارزانی و طالبانی ده مشاند احتمال هیه برفرهتر بکه. د پارتیا AKP ده ین جوان را رول هاتیه داین یا راستین د بن ماسکه نقشی بندیتیه ده نتو پارێزیە پاشوەروویا کورد لە باکوڕێ کوردستانەیە. جنید زابسو، ملیک فرات، حسین چلیک، زکی ارگزن، مجاهد جان، مصطفى زیدان، سویرکلی ایزول و هن کسایت دندم پیوسته دوی چارچوه ده ورندیدن. اف کسی و شارتی نیف فودال نیف کمپرادور بورژوا کرد و نتو پارێزیە پاشوەرو پێک بینن. جخواه ده هلبجارتنین هرمی ده او یک درکت هولی. لچولکه ین سلوگانا ادریس بیتلیسی و یاوز لکویا قیریان یا اساس بکرتی او راستی دانین زمان. به احتمال که مزن لدر و نمازه لدولتین یک بوین امریکای فیگورین اسلامی ین کرد این نو جبو گلنپریا روشلاتا ناوین تین آماده کرن. جبو ترکان فتح الله گلن چبه جنید زابس و ملیک فراز جبو کردان همان تشتن. سنتزا کرد اسلامی تمثیل دکن. لروجلاتا ناوین رولا حزب الله آیگیر روجاوا دلیزن. شیوه مهپین کرد تمثیل دکن. کومارا ترکیه بگرانی کتیه بن باندورا 2 ملیون طریقتا نقشی. گوتنا سروک وزیر رجب طایب اردوغان آوکه اگر ناوی کرد نه بکارانی مسئله کرد نابه پولیتیکای ویین تاکیه مینا دمجارا دولبنده ده به بیرام رو دخینه. هینه زلال نبیه که AKP پارتیه که محافظه کار دموکراتی یا نا. نماز راستیا دل بجارتنین هرمی ده درکت ولی احتمال پارتیه که دولت یا راستگر آهاتی ایار کرن خورتر کرد. گفتگوین لسر لایسیزم و دولبنده به احتمال که مزن لیستیکه که لحف چکریه.
Koalisyona MHP ana bu DSP iflas kir û nefreta gel kişan serxwe. Partiya Devlet Parêza rola muhafizên Komarê daye serxwe CHP û Partiya Çeteyan DYP jî valatiya siyasetê nekarîn dagrin. Ji lewra ya xuya dike ew e bi lez û bez şîrketên navîn û sermayeya yekdest û beşekî dewletê AKP derxistin ser sahneyê. Ya rast ew e mirov îslama nermik a bu muhafazakariya demokrat hatiye têkilkirin weke qilifekî û cîlayekê şîrove bike. Ji ANAP zêdetir rastkire, dişibe komeke şîrketan. Nemaze ji bo desteka dewletên Yekbûyê Amerîka û Yekîtiya Ewropayê bigire dişibe koalisyoneke senteza Tirk-Îslamî ya levçêkirî. Eger bûyerên civakî bi lez bibin, ihtimal heye ji ANAP zûtir ji hev belav bibe. Lê eger muxalefeteke demokratîka têkûz nebe, dikare weke partiyeke rastgira navendî mayînde jî bibe. Kurdên hevkar dikarin bi netewparêziyeke paşverûya qes bi têgîştineke nexşî Sûnî di AKP de zêde bibin. Desteka Talibanî û Barzanî bêsedem nîne. Devê mirov karibe bûyeran baş bixwîne ku di nava komara Tirkiyeyê Barzanî û Talibanî jî têde li dijî PKK îtifaqeke berfire a bi netewparêziya paşverûya Nexşî Sûnî tê pêşxistin. Ev polîtika di salên 1990 de bi Özal hat destpêkirin û li pişt wê dewletên Yekbûyên Amerîkayê heye niha di nav komara Tirkiyeyê rê li ber fikarên mezin vekiriye. Mijara herî bi nakokî û bi guftûgo ew e bloka feodal burjuwa ya Kurd gelo wê dewletên Yekbûyê Amerîkayê, İsraîl, Yekîtiya Ewropayê yan jî wê komara Tirkiyeyê esas bibînin. Ev mijar her kêlî ji bo lêhevkirinê û ji bo derzandinê vekiriye. Xeta welatparêziyê û berxwedana demokratîk a PKK di dema nû de pêşengiha wê dike, divê li dijî vê xweferskirina statûkoparêzan helwesta xwe ya têkoşera ya ji salên 1990 ve demeşandin dewam bike. Ji ber ku bingehê hevkariya statûkoparêz xwe destpêre antî-PKK'tiyê. Li hemberî bûyera muhtemela duyemîn wê statû û polîtîkayê nû bikevin rojevê. Netewparêziya Kurda paşverû wê xurt bibe û dikare ji kaosa rojhilata navîn weke meyleke dewletê ya cuda bi xurtî derkeve. Mümkün e Kurdên li Tirkiye, İran û Sûriye jî tevlîkirina wan ya dewleta Kurda federe bikeve rojevê. Di vê rewşê de dibe ku îtifaqa bi dewletên Yekbûyên Amerîkayê, Yekîtiya Ewropayê û İsraîlê re kûr bibe û bixwaze PKK jî bigire nava xwe. Ya esas bi kongra gel re komên derketin holê di cewherê xwe de vê daxwazê îfade dikin. Di sala 1991 de jî hatibû ceribandin. Lê ji ber ku PKK heta xwe ji her alî ve neke hêzeke sîstematîk tevlîbûna bi komên ferdî ji ber ku wê rê li ber helandinê veke nikarin xwe encamek weke tasfiyekariyê rizgar bikin. Wê pêla netewparêziya Kurd bilind bibe. Dibe ku çend bûyerên mîna İsraîl, Filîstîn, Iraq, Qibris, Çeçen û Kosovo derkevin holê. Li hemberî vê yekê Tirkiye, İran û Sûriye hewl bidin bi polîtîkayên hevbeş helwest nîşan bidin. PKK jî nemaze li ser hîmê jinû ve avabûnê neçare xeta xwe ya Kurdistana azad û demokratîk biparêze. Di heman demê de wexta hewl bide otorîteya demokratîk a gel bilind bike wê hîmên xwe yên teoriyeke têkûz, xwedî pêşbîniyeke xurt, pragmatîk bûyna wê, stratejîk û taktîkên wê bi nazenînî biparêze. Di formula dewlet lê zêde demokrasiyek wê bi esrar û afrîner tev bigere. Seyemîn alternatîfa polîtîka muhtemel, alternatîfa aştî û çareseriya demokratîk e. PKK û Koma gel li ser hîmê jinû ve avakirinê hêza serekeya vê pêvajoyên e. Polîtîkayên kevneşopiya dewletên fetehkar û polîtîkayên netewparêzên Kurdên paşverû yên desteka dewletên Yekbûyên Amerîkayê dibînin wê çareser nekirinê xurt bikin. Lewra alternatîfa aştî û çareseriya demokratîk şansê wê yê pêşketinê heye. Ji bo vê yekê jî nemaze li Tirkiye wê li şûna polîtîkayên dîndar netewparêzên rastgir,
پولیتیکایên demokratîkên çepkir weke hêviyekê hilên û girîng bibin. Statûkoya di çaresernekirinê de israr bike mîna li cem Tirkiyên Qebrîsê divê li cem Tirkiyên Tirkiye jî paş ve bikevin. Di rojeva Tirkiyeyê pir têkûz nebe jî ya esas AKP alternatîfa çepkir bikar anî û bû desthilatdar. Çepgiriya nikare çareser bike û di nav arîşeyê de ye, di serketina AKP de rola sereke lîstiye û heta bi sedema deha pêjî nekarî xeta demokratîk bicih bîne AKP li Kurdistanê gaveke mezin avêt. Careke din derket holê ku siyaset valatiye qebûl nake. Eger hem li Tirkiye û hem jî li hemû parçeyên Kurdistanê xebateke başa demokrasiyê were meşandin, otorîteya demokratîk were damezrandin wê ev xetê ji xeyalbûyînê derbikeve û bibe rastî. Ya esas meyla hemdem ber bi vî alî ve ye. Lê li Kurdistan û Tirkiye kadroyên vê xetê fêm bikin û bicih bînin, jê re pêşengiyê bikin û xebatên afrîner bimeşînin tinene. Naxwe serketina vê xetê dikare li tevahiya rojhilata navîn rola pêşengiyeke dîrokî bilîze. Ew rengê demokratîk coğrafiya û çanda rojhilata navîn a li gorî Federasyona Demokratîk a Bingehê xwe civakiye ku ez temî behs dikim, vê xetê li herêmê dike alternatîfeke polîtîk a herî bişans. Ev her sê alternatîv mümkün e di pratikê de hînê bawayekî tevlîhev bikevin rojevê. Di vir de alternatîv reş û spînînin. Timî di zik hev de carna yek û carna adin wê rola sereke bilîze. Wê mîna avahiyeke dînamîk û veguhêr pêk werin. Ji ber ku di demeke dirêj de şansê çareseriyê yê statûko û netewparêziya paşverû bi sînorê, di paşerojê de alternatîfa aştî û çareseriya demokratîk a Kurdistanê ya herî zêde were axaftin û bikeve rojevê, bi pêşengiya Koma Gel û PKK-ya Jinûva Avakirî naçar weke hêviya hemû rojhilata navîn pêş de biçe û serbikeve. Her tişt bi qebûlkirineke kûr a vê xetê û bi helwesteke afrîner ji bo bi cîhanîna wê ve girê daye. Yekîtiya hêzên demokratîk ku diviya bû modeleke alternatîfa demokrasiyê pêk baniya, di pratikê de hin gavên hîçî li cih nebûn avêt û ev yek ji bûyerên paşê hatin fêmkirin. SHP, muhtemel ÖDP û tevî hin dahapiyan nêzîkbûna ji bo dahapê tasfiyeker bûye. Nemaze di mijara Abdullah Öcalan de ku gel xwedî lê derketiye û kirine slogan, hewldanên ji bo tecîdkirina wî û bêzarkirina jê hatiye dîtin û ev yek rastiya em behsê dikin eşkere dike. Bawayekî objektif tê dîtin ku ev helwesteke CHP û Deniz Baykalwarî ye. Nerazîbûna gel li dijî vê yekê xwe di rêjeya dengan de nîşan daye. Ji bo yekîtiya hêzên demokratîk şansê wê hebe divê karibe bandora CHP ya zêde dewletparêz dawiyê bihêle û bi qasî di teoriyê de di pratikê de jî bi alternatîfeke navencivak AP bawerî were kirin û xwe bide ispat kirin. Eger anti-apotiyê dîrekt an jî neyekser dewam bikin wê belavbûna wan jî bi xwe re bîne. Divê hêzên yekîtîxwaz baş fêm bikin ku wê gelê Kurd ji partiya xwe û polîtîkayên wê yên bingehîn ên heta dawiyê birêxistin û ji rastiya wê demokratîka navendewlet nîne ticar negere. Belê, we parêznameya Öcalan ya bi navê parastina gelekî gudarî kir heta beşekê din dembaş.